Lapan kutno ia ka force sila konfederasi kau football tournament aja afsan aja penriu belapelong dak office uah dadar bat ka executive committee kata haka khasan teri ukalan kot araja apnriu hamadan football sila leba muyong. Guess we believe it, look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it, it's to the one that keep the passion, respect, oh yeah, it's to the one that can imagine, respect, oh yeah. This is Africa. Tamina, waka waka, Tamina, this time for Africa. Listen to your life. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. It almost got over. People are raising their expectations. Go on and feed them. This is your moment. No hesitation. Today's your day. UMDC ka seorang konstituensi bakti tos tarwal khan lalong kumukongsan ha ka nigasngi ha ka yesnan lang UMDC ka sila konstituensi bak bari kupas sendram ringkat ubak sotish yuron ubalong uwadadar ka sila konfederasi bat kinelam jong kisantli kisandi sila kibahap ha ka sila konfederasi bat kiwe kiriurang ba kibla syak khot sobha syak ni ka final football ringkat kipai bak ru football ka than jiwar kibla yo bansaki ya ka final football ka bai lakai hap deng ka sila persya ya ka nongwar B. Nginyawan naga kami Creative Society, kani ka kami Creative Society kadon hado lightly gijaka, kata jaka kadai napo Shillong kadon hasora berkadon ru hapo nongston. Te kum ka group nyile kumno nyili ai mensim ya ki prajat benriu jongi bakin kiu hakiran san ki boper ban penan kam hok ya ka sap ka phong ga jongki te ini de ijing persangi barit i jongi kumno bangin kentiu lam ya gajat benriu ha ka sap ka phong. Kabakam so tanat cucu ahakane ka final football kalong baki don ki kunhun ruai bapau nam kari kasi ka kmi Creative Society kuilawan khnang man ruai hakane ka final football bat kladon ru ki jingshat ba itnat naki khun samla jong ka shila konfederasi kani kalapan phu penpiang cucu ya ka final kablapan sa jikan mauru ya ka than shila hi barok wei không được khi ta lại phát cao lên ai yang hạt tuồng cây cá lên tim bập hà kim hai học ta theo bóng quay
ke final football Hashua bersedang kajing lakai keladon gejelang ke belengkot layu ya kajing keren nau bak Scottish Euroin ubolong uwadadar jong kasyela konfederasi bakum juru nau MDC kasyela konstituensi bak bari kupa sendram bat kiwei kibla ai jingkren hakani ke final football da ka ba ai mensim ya baru art ligi tim bakum juru ya ke extra committee jong ka wadadar syela bakinang la bandang ye tre sitom bat ban la pat ban pelong biang kum kini kijing lakai nang ni syukman Bakum ka himahi daga jingdon jongpi hagan digasmi daga jing pensit pensingan jongpi nginang yo mensim bagi nginang laban ya syafrang haga bangin nang organize susu kumi kini gijat program barwanra ya kata ka jing along shitoli ka jing along kawai hapo laga jong ka hima Bat mentah kasngi, kadai kasngi, kabakut jong kani ka football tournament. Bat aga ju kapor ngasngau, bah lengba kani ka football, bahkan day kata ka history kaban ningkong, bah ka jinglong, wahadadar jong iba sotes yuroin ilala banwanra ya kani ka football kum kani. Habangi ong ka football, haka football kamut ngia itu ngia itau iwe ya iwe kente bat chenrang bat aga jiu kapor ngasngau banai kublai yakin nong simbenta baro hoy nado ki players ki baladep bania lekai hoy kidon ki bom chimla poi siaka final henry ngai kajing kublai ka bakarpang namar yanga labu bankren nakabenta kahima nani ki headman jong kahima tedai na kata kadau hi kibaram pimdai ban sngau kano kajing sngau halade bat pimdai ban yo ya kata ka mensim kaba hi binom lasyu ban yasim benta henry nang ye trai sitom tat hadu ba pimdai yo ya kata ka nam lajo kajing mut kajunga kumwadadar bagi komiti bagi pelong ya kan ya tournament kalong bangwandra yang jingsnu ya jen jingsnu ya tele jingsnu ya cipara apda haka konfederasi te ngasungu bangong banglat nanti bangi plero ya kisamla bangkani la jong kisap kiba maki kian haka football te ngasungu bangong ba kumi kinomi kmat kibangi mi kmat ngidai ban prat ikilenti mo kamnga o wadadar uba pipia jit balong wadadar kum MDC kum MA kamta tetel abang ilalong kinomikmat nin prat ikilat kelente mai phang na menta bang plelat ya baro kijingan kam kibangian kam ha kisnong githau ha kisandi ha ka konfederasi ha ki parashnong morjen beraka konsensi berkowe nangta haka state berkowe nasmo bangong ba ngingalam kmat bayi ki jingang not dan ki jing fosneu dan ki jing terang jong ki samla ngiapli kila dengan tete nga mod bongong ba to ka jing job jing ram ka en sibet ka final te ka jing lekai habaong lekai te pamot kawe bang ram kawe bang job dengan sungu bongong ba nang ni akmat ngi persyang pom katala pengwara pong kam kini ke tournament nani kiwi kilat na menta bang ya pani ya kisap ki fong jongki kamaling samla kamaling jongka konfederasi tenakali yang jongaro akerman bakane kam tilong ko bakadu hendrai banang por kumuharar executive committee jong konfederasi hinna ya tristom hinna ya penlong ki program ki baper ese ki bangla bang penkiu yang shnong thau bala bang penkiu he ka hima berkhoi ngengro hangjung por ka jing yalong kum gini program kawanra ka jing yajan apreng gini khandai delik sandi banginglat no nigirat ginu ki ben ki jia thut ne antai nang banang por ngla bang trai kum ka hima he banginglong ka wai
tengangit hangpor nya ringkat u hadar nya tre ringkat nambang himahi borong we kangdong keu tangjung poro nayu kublai yagi tim barosap kiblai simbenta ikakandai tim oi kumulai akran adu menai nasmat kian kajing job kajing ram hendrai atau yeshim ya kata kajing job na kajing ram kalong garat kepapen susi na kepapen keman hendrai shim ya kane galat kalenti kepala khli na benta jong phe akumnu ingela muya trairingkat hangpor aru bakane tournament kanglong kata kamadan bingnya kendu uwe balas step lamarai yo lese kala bang mi ka tim nang ne na hima jui kapala bang yakun hagi we jala na hagi we riro ngit scam ngit bok ya phe ki player workshop ki be sim banta gomjuro ngai kublai sai season pong phe ki pajba play and ringkat nadu gi hybrid nadu gi tu play sim banta be arwai menai be shat menai ai kublai roi gara free ana kit bok pong season ya phe ki player to ya lakai dan nak disiplin kepang peni Nakaliam kongsan bakti tos tarwakan ula ai ke jingro ya kathan shila namar ke jingkiu state ke jongka haba yunujor bakti por ki ba menchua ba chushu ula ong ba bari senram bolong ru kumu para jungi ba ke jingdon ke jungi kala pensengan sibun ya kani ke program hagani ke janmir lai kubleiru ya wadadar bat ke step committee kabala ibet bat kabala khots ngobha yang bat nyadon ringkat bat pi agani ka final football jong ka first football tournament kalau pelong da ka office jong wadadar jong ka Sheila Confederacy aku akan penken mau gi gawe akan mau por pengadang kena ngaya kendu i pa jong wadar jongi bangajukot i disi yong yang aku ikan tien kata kadai sau post nem mensuang tara yong disi sakan mau bagani gasnong porkan aku ikan singi kan salong kasor kajaka ka internet kajing keren ka jongi hakitu ki post nem mensuang ngamla ban mundur pemantangin yo ikan ke stadium ka internet iyo ke jakar leka ke bitrat yi ke jingroi jo ke snong ka tha bang ngai scam ba kom ka snong ru hang ni kanang kiu sakhama dengan ketbok kirwang ya kini ki art li ki tim bat ya baro ki tim ki blesim mata ke tournament bang ngai lang ba ke tournament kelawan ra ke jingejan ke jinge teli akan mau portang kena kat balong football hang ni kami jingkulma ke jinge show ke jinge dat dan rai ai begitu kipor kinja no banget balang ba kan ke football ke bangilong kan wan rai kata ke sport spirit kata ke mensim jong ke jingele ka ngila ban ya sya inu ngila ban ya ai mensim ki player rai kanum dai ban wan rapat ke jinge kulmar ke jinge show ya dat teng ki players ki le kai la ke jong ni ki bapet kai nang ni pat inang ele bol sarut dan rai ngai skam bagani ka tournament kawararu ya jinges hujan jinges teli apdeng kini ke kendai teli ke sandi baro tetang kini kentien kaliang ke conga ngakit bokir yang iki art teli ki tim balesi ke job kerem ke dei bendon ringim dei ban sofer repinang pentebet susu eladi Nakaliam ka office wadadar kilayo ru ban penkop burom bat ban sam kusnam kerpang ya kisamla jong ka Sheila Confederacy kiblayo ban hikmat hakaliang ka sport hak international level bat state level
Kaji lakai final kalong kebaitnat hapadang ki art ligi tim kata kasila A persya ya kanong warbi. Da kaji lakai bah kasila A ringkat ba kaji tibet ki players kilayo bantep aduh rukul ban kanong warbi kilayo bantep tangsikul kaba penla ya kasila A bandra ya kanam ladu. Kasila A kilayo bankung ya ka song pisa kabalong saupu haja tengka ringkat bat ka trofi bat kabawan ba ar kanong warbi kilayo bankung ya ka song pisa kabalong arpu haja tengka rengkat bat ka trofi. Bat ha kani kasngi layo ru bansam ya ki kusnam ki bakerpang sia ki players ki balak kai bha nadu pasdang ka tournament kata best discipline team kalai sia kanong war top scorer kalai sia pensuk ade nanong try best goalkeeper kalai sia balang ora na kasela best player kalai sia h mairom na kasela.
kelas setiap season 4 ka sila kalau yang pergi yang kerja jersey number 5. Players yang kesiala Hiam dia mainam jersey number 21 Layak Laigol.
Sampai jumpa untuk jersey number. Ayo, please.